अहमद मरुब पाउसिंग पिजरी नेशनल हाईवे नंबर 2 की लंबी सेमदा सोकपा इमुंगसिंग कन्वेंसेशन पिरगनी हाइना वर्क्स मिनिस्टर टीएस बिश्वजीना फोंदोक्रे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ने संगारंबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आईसीयू बेड तरंग फाव मथौ तौदन लेरी हाइना खांगाबोक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए और सूर्य कुमार ने फोंदोरकी हौक्यो पुंग कुन के मरीदा अपुन मियोय लिसिंग मागा यांखै माथोय कोविड टेस्ट तौबदा मियोय चार्टर का मरफु पॉजिटिव ओइरे लैना असिना मरम ओइरगा मियोय तरागा माथोय लैखिद्रे मियोय चामरी का मरफु ग निपाना नाबा फदुना डिस्चार्ज तौख्रे खुरुमजरी MAMITv न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज मियंग ताब्रीब सिंबु तोमथिंगान ममिते लितुंगुमना तराम नोक्चरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी हौखिबा सहीदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चन्ना लैबा नेशनल हाईवे नंबर 2 के खोंगनेम थाना मपादा थोकिबा लैंडस्लाइड अदुना सोखलबा जगह सिंह वर्क्स मिनिस्टर थोंगाम बिसोरजिन यंगसिनख्रे लोइनना नौना सेमलकदोरिबा नेशनल हाईवे के लंबीदा सखंगदबा इमुंगसिंगना आकपिगनी सोखलबा इमुंगसिंगना कन्वेंसेशन पिरगनी हाइना फोंदोख्रे खोंगसत अदुदा मिनिस्टर बिश्वजीना हाई नौना सेमजिन साजिनगदौरिबा लंबी असिना सोखलबा इमुंगसिंगदा लैंगाकना अथुबा मतमदा कन्वेंसेशन पिदुना मखोयगिदमक मफम चाबा जगह अमसु पिरगनी हौजिक लैरिबा कोविड-19 के लाइचना मियाम वानरिङै तालक असिदा मियामनसु मखल अमतगी खोंजंग जंगसिन बिगनु मसिना हेन अवाबा मायुकनगनी लमदम मसिदा चिंगतम अनिमक थोंग मानना चाखोट मिननबा लैंगाक असिना अंगम मथाकता होनरी मियामना अपेन पेनदा फोंदोक निंबा लैरबसु लैंगाकना मतम पुमनमक्ता थोंग हांगदुना थमली मियामनसु हेन फगदबा पौताक पिरकपदा लैंगाक असिना तरामना ओकनी सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मियामना कोविड-19 के लाइचत असिदगी मपुंग फाना ngakthopu ngamnanaba वैक्सीन काफथोकपियो हाइनसु अपील तौकी मिनिस्टर बिश्वजीत अमदी PWD की नेशनल हाईवे के चीफ एडिशनल इंजीनियर वाई जोकुमार याउना चटपा ऑफिशियल खोंगचत अदुना ममांग चही के अक्टोबर टांग कुलुमदोइदा नेशनल हाईवे नंबर 2 की खोंगनेम थानादा थोकिबा लैंडस्लाइड अदुना मरम ओइरगा लैफम लैतदुना हौजिक खोंगनेम थाना कम्युनिटी हॉल दा लैरिबा मियोय सिंगसु उनकी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन संगारंबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आईसीयू बेड तरंग फाव मथौ तौदन लैरी हाइना खांगाबो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए और सूर्य कुमार फोंदोरकली वाफम मसी MAMITv गा ngasi अखनन उनबा मदा सूर्य कुमार फोंदोकिबनी उनबा दुदा महकना हाई मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना संगारंबा फमु चामना सिजिनगदबा ऑक्सीजन प्लान अदु फमु यांखैदगी हेना मथौ तौब ngamde हाइना हॉस्पिटल की स्टाफ सिंगना वगतखिब लै आईसीयू की तंगाई फदबा लैबा कोविड अनाबसिंग प्राइवेट हॉस्पिटल सत्तुना लायंग ngamdabadagi अनाबा कया लैखिद्रे फिबम असी मणिपुर की अतोपा डिस्ट्रिक्ट सिंगदसु थोलमनोय हानिंगा लैते चाउख्रबा डिस्ट्रिक्ट असिदा कैपेसिटी चामखक ओइबा ऑक्सीजन प्लान अमदी आईसीयू की बेड 10 खक्तम खुसिनरंबा हाइबसी मतिक चाबा वाली कोविड-19 की अहुम सुबह वेव के चेक्सिन थौरांग की मतंगदा सूर्य कुमार हाई चाही 19 की मथक लेबा मियोय अयाम्बा वैक्सीन कापा हौख्रबनिना अहुम सुबह वेव मायुकनबदा हेन साफरगनी अदुमकपु वैक्सीन कापगे अयाबा लैत्रिबा चाही 19 मखागे अंगांगसिंगददी अहुम सुबह वेवना अकन चैथिंग फंगद्रा खली मरम अदुना अंगांगसिंगी लायंग चथबदा हेन खुदोंग चाननबा NICU अमदी ICU के अहेनबा थौरांग हौजिक्तगी लैंगाकना पैकेट पतंगाई फदे हाइना एमएलए सूर्य कुमार मखाताना फोंदोकी अखोई वरसु लाक्त्रिब पोतुदी खंग नते अदुबु खरा खरा मयामना हाइरिबा मपान तौरई मयामसे प्रिपेयर्डनेस दा अमा लैना तौमिनसी हाइदना आइना असेंबली की फ्लोर दा अपील केयर तौजिकी अदु गवर्नमेंट तौदे हेब नते गवर्नमेंट गिसु अंगम तौरमनि अदुबु प्रिपेयर्डनेस से खरा कितंग वाटपदि माली सिगी मतुंगदा फर्स्ट वेव लोरपु मतुंगदा सेकेंड वेव से लाक्त्रिङै ममांगदा कोविड न लैखिद्रबा इमुंग सिंगी अदुगा पोस्ट कोविड हाइब तारे कोविड सिगी नारू मतुंगदा था अनि की मतुंगदा अहुम मतुंगदा पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेसी मयाम सिंग से लाकनी मसी प्रिपेयर्डनेस तहुसी सेकेंड वेव लाकु मतमदा ऑक्सीजन वालकनी ICU बेड सिंग वालकनी फर्स्ट वेव ता याम हेन थेंगनग्रे मसी प्रिपेयर्ड तहुसी हाइदना गवर्नमेंट की तरफ तसु
ai opposition ki member amoina yamna chawna ai hak thodang lojaduna suggestion kaya appeal kaya tawjikibne duna hujiksu ai hak na thamjage madudi third wave si karam kan hit tor kadru no khangbatri mafam kharadadi third wave hit to hore ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ ꯀꯨꯟꯒ ꯃꯔꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯉꯥꯒ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯃꯥꯊꯣꯏ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯆꯥꯇ꯭ꯔꯦꯠꯀ ꯃꯔꯐꯨ ꯅꯧꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯨꯝꯐꯨꯒ ꯃꯥꯄꯟ ꯆꯥꯝꯃꯒ ꯃꯧꯗ꯭ꯔꯥꯒ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯇꯔꯥꯒ ꯃꯥꯊꯣꯏ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯀꯃꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 5 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 139 ꯅꯥꯕ ꯐꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯥꯕ ꯐꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅ 62,993 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁꯅ 5,919 ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅ 1,194ꯅꯤ꯫ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯅ ꯆꯥꯗ 68.68ꯅꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5,09,993ꯅꯤ꯫ ngasi bir tikendraji international airport amadi tongan tongan highway da lakpa driver amadi handamen chatret ka marphu humdoi test tauki maduda mioi amata positive foi ki de hairi hauki pung kun ga mari da d type oxygen cylinder listing amaga chani ga marphu ga nipan amadi b type oxygen cylinder chahum ga kuntra ga taret manipur ge tongan tongan ba ana layang sangsing da fangan mangam kre haina covid-19 control room da gi fangba paw sina makhatari COVID-19 लाइचत असिते ngakthoknaba achamba section thorang khara lokhatnabagi matangda Imphal East District ki Deputy Commissioner KS Dainana MAMITv ki kuthangda miyamda appeal tawrakli COVID-19 bu content tawnaba hotnabada khoi miyam punna khoi gi government na matam gi oina tholaiba standard operating procedure adu ngakna chatminasi amasung face mask upsi crowded place lairagadi aduga toina khoi khutsa hamsi aduga khutsa hamba yadragana hand sanitizers na view amasung khoina mi amaga 6 feet distance labna live view crowded place lairagadi amasung matam chana vaccine kapthopiyu Yaripuk Bisnu Nahadagi SCID Laina Naduna Lairiba Thongnawjum Lanchenbagi Matangda MAMITv na Puthokiba exclusive report amada Yumpham Oraga social worker Kangujam Jadumani na Fongdokiba Wafamadu Hongbalati Haina Jadumani Masana MAMITv da Fongdorli COVID-19 gi laichat asina maram oraga anabadu mirakta chongtok chongshin kudong chadaba namaram oraga matam thinthakibani athuba matamda haidokki wafam ngakna lanchenba gi anaba soidna layengani hainasu Kangujam Jadumani na Fongdokki si aya amang dai khigi thonogam lanchenba magi baba dramendra magi angang si anaba si gi phigom yam kan badage noma aina social media ngi ba MAMITv gi social media thaglak pudu aina pajiru budagin ngai tadna mayum chalaga ihangna maksi mapana chalaga angang si laing ji hairaina hudu dukruba adu makhata na husai lepchari ai ngarang han maksu ehak magi father ramena ga pau phonu jaraga khoi tanaba matamda huji si pandemic kitang legi bisda kitang tapthara chasi haidna magi father nu jo hari aina hai nangna chasi ha matamdo aya ready ni nahagi adhar amadi bungi adhar tharo ai flight ticket book toge haidna ya mawanda ya tunjarhabane aduna hojik soi amukana jo ayak haijari mahaki machanupa lanchen ba yak chungsoi chodana mapanda ai chalaga mahaku phanaba laing base shorgi thamjan nidra ai khone jage hajai masi joi lep Indian Red Cross Society IRCS Imphal East District Branch na ngasi Jenims da voluntary blood donation camp ama pangthokre World Blood Donors Day celebration gi saruk ama oina Jenims ki blood transfusion department ga khusamnaraga pangthokkiba blood donation camp aduda IRCS Imphal East ki volunteer mapan na ilem na piki COVID-19 pandemic asina maram oiraga igi mathau tarakpa mathau tarakpasingda mating pangnabagidama ngasigi blood donation camp asi shinkibani haina IRCS Imphal East ki chairman Narendra Ningmamana Fongdoki Nasisi Indian Red Cross Society Imphal East Branch sahi si oina haini 2021 World Donors Day gi
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯗꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯦꯠ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯏ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯥꯡꯖꯔꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯥꯡꯖꯕꯅꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒ ꯈꯔ ꯃꯆꯤꯠ ꯃꯆꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯦꯚ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯅ ꯏ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯦꯚ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯅ ꯃꯟꯇꯤꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯤꯅꯨꯊꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯉꯥꯏꯐꯥꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥ ꯋꯥꯀꯔ 35ꯗ ꯐꯦꯁ ꯃꯥस्क ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯟ ꯁꯦꯅꯤꯇꯥꯏꯖꯔ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯡꯈꯩꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯗꯥꯏꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯅ ꯕꯥꯁꯤꯈꯣꯡ ꯀꯣꯡꯕ ꯏꯔꯣꯡꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯗ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯈꯔꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐꯨꯗ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ FCIꯒꯤ ꯇꯥꯇꯥ ꯗ꯭राꯏꯚꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ AJRTDUꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯆꯦꯡ ꯂꯧꯊꯕ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯆꯠꯄ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯥ 3 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯊꯥ 3 ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯗ꯭राꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯒꯣꯗꯥꯎꯟꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ 2,000 ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯦꯠ ꯄꯥꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯔꯣꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 16ꯇꯒꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯏꯕ ꯆꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ SP A ꯒꯅꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯔꯃꯅ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ SP ꯌꯥꯎꯅ ꯗ꯭राꯏꯚꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ AJRTDUꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ COVID-19 ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯂꯛꯇꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯅꯪꯂꯕ ꯏꯃꯨꯡ 10,000ꯗ All Manipur United Club Organization ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯐ ꯀꯌꯥꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯑꯆꯥ ꯑꯊꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯅ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ 139ꯗ All Manipur Women's Voluntary Association ꯑꯃꯣꯕꯥ ꯑꯃꯗꯤ United Club Organization Bishnupur District UCO BIDꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯦꯡꯃꯥꯡ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯏꯇꯣꯟꯗ ꯌꯨꯝ 98 ꯋꯥꯡꯉꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ 33 ꯊꯥꯡꯒ ꯀꯔꯥꯡ ꯀꯩꯕꯨꯜ ꯂꯝꯖꯥꯎ ꯅꯔꯥꯟ ꯁꯦꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯅꯨ ꯁꯤꯐꯥꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ 90 ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯛꯇꯥꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ 19ꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯅ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯇꯦꯡꯃꯥꯡ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ 4,968 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯅ ꯑꯋꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯪꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯇꯦꯡꯃꯥꯡ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯐꯩꯔꯣꯖꯝ ꯅꯟꯗꯣ ꯂꯨꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯦꯕꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯂꯤꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯅ ꯃꯁꯤꯒ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯈꯥꯡꯂꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ 10,000ꯗ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯤ 5,000 ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 10 ꯌꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯆꯣꯛꯊꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯌꯨꯀꯣꯕꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯨꯃꯦꯟꯁ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃꯣꯕꯥꯒ
ꯆꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯂꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯗ ꯉꯝꯖꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ program ama oiriba alcoholic anonymous ki thangwiban thau complex ta leiba group of redemption ki kulak suba mapo kumon thorum ngarang video conference ki khutang da pangthokre thorum madu da jenims ki administration ki deputy director yaifaba longjam amadi hana ki north east technical support unit ki regional coordinator salam gautamna presidium member sing oina saruk yaki yu da laichuba amadi masing mari leinana hiram haiba timda rims ki department of psychiatry ki hanagi professor dr akshay kumar na wafum kyasu phongdoki covid-19 lai chat asin maram oiraga awa bataraba basikong torban maimom lekai basikong bazar longman bi amadi basikong maning lekai gi imung singda thongju assembly constituency gi mirep oina thorakadoriba sanglakpam priyojina chana thakna polam sing mating pangkhre COVID-19 थेंगनबदा अचौब थौदांग लौरिबा constituency असिगे COVID warrior सिंग नसु लाइचत असिगे मतांगदा awareness program सिंग पांगथोक्तुना लैंगाक नपीबा HOF ngaknaba khangan ke hairi Jiribam police amadi Alpha 6 mobile team nangasi ayu pung drama thoi makhai khari henbada Kalinagar part 1 gi Lungraijang village tagi yu liter tarani pan amadi yu sungbada sijinaba machak singa konana miui manga fagat kre miui manga adudi Julie panmai chahi kuntrama thoi mapuroiba Kennedy panmai aluliu chahi nipu manga mapuroiba boy panmai asingna rongmai chahi nipu nipan mapuroiba Simon rongmai Ajungron pamai chahi kuntraga manga mapuroiba binju pamai amadi karang shiliu panmai chahi kuntraga manga mapuroiba boy panmai ni fagal aba polam sing adu makhataba ain gi thabuk lokhatnaba exercise jirbam ge osida sinakra hairi Nakalamurom da ngasi nungtil pung mari taramdaida Jirbam police ke narcotic cell na national highway kuntra teret ke Lamkhai Bazar Manakta Bolero Camper number AS11CC 7484 amadagi Indian Made Foreign Liquor IMFL bottle taragamapan fagat kre IMFL bottle sing adu purakpa gari driver Assam ge Kachar district ki manu chana Silchar gi Larsingpur district ge Jitendra Singha chahi kuntra gomdoi apokpa Saitendra Singha So fagatuna excise Jiribam ge osida makhataba ain gi thabak lokhananaba sinakre haina Jiribam police na phongdorakli Lakadorba Manipur State Assembly Mikalda Khetragaon Assembly constituency dagi mirep oinaba thaurang tawriba Khuman Them Lucky Kumarna miyamna ipu haraga khena khangnaba social worker asina ngasi puruk sobi laifamlenda sengot sagatliba thabak tharum sing hakthengna yengsinkhre Yangshin Kongshat aduga mari lena lamyan be ipuna hai puruk sobi laifamlenda hauzik sengo sagatliba thabak thorom sing asigi mathakta puruk sobi miyeng fam haina mingthonba fit chama wangba tower ama sanana ba honari tower asi sanana ba machang matum punamak leire atubu matamda tower asi saba horagani Huji akhoi puruk sobi da development tawribasi ongoing work process ta Rusu bisigi khoi wall fencing ama hoji already kam sadana lere hoji ano boy idogi paktaki matungina idogi tawar haina purusubi tawar haina meyam purusubi mien pham haina ma sana boy dom ta khoi maintenance sing lere ani subuda idogi kano sida walo sangsi maina sakra sima thuda saba horani ahum subuda idogi damakta khoi gas hangba khoi sa ani mo khilani sumaina idogi lemoriba tabosing ase khoi thuna ngasi nongni sida ongoing hongnoba sathabagi khongset le thamjage Ngarang June kunifan ge ayuk pung tara rom tabada wangbal lakoida tractor na nalaga lekidaba ningthaujam dijen singki macha anima class 12 phawa tamhannabagi tek chakpung namak like minded group LMG Manipurna puragani hairi LMG Manipur gi advisor Modu Shudan na luchingba mihut kangbu amana ngasi khangabok laisram laikai da leiba laikhidraba dijen mayum da chatuna sel oina lupa lising taraga manga amadi chana thakna polam sing mating pangkhre Tengmang polam piba aduga mari leinana LMG gi assistant secretary Ningongbam Ongbi Ranibla leibana hai like minded group
group asi awa chitheng phanglaba singda mateng pangnabagi wakhalonda lingkhatkibani loop asi gi member singna angam ba puthoknaraga mateng pangbagi thabak asi chathabani matungda su makha tana mateng pangbagi thabak asi chathakigani haina mahangna phongdokki akwai mafam siga taruk subani kena tengbang balak seribase takse makade akwai ina pera phunle haibagi mayam gi mateng pangjabadi nate ai isa adubu akwai ngasigi yamna nungaitaba thokdo haitare akwai gi leitaba na maram oidana awaba mayam se mayuknaraga haidi simpham sina mana chatliba maigei stegi gari nanandana sibasi hek uba maksada isada tujunga ma phaugi adubu akwai LMG gi maikedi masi tawda yade na khanaraga akwai se masi tawrasi ena lepnaraga awaba se mateng pangjabani ngasigi kongsat aduda LMG gi publicity secretary Rakesh Naurem finance secretary Chongtham Sanjoy Washington Roshan Morangtem Dr. Maibam Itin Mite ingoba nongmaitem amadi bisho chanabamna singba maru eba member kyasu saruk yake hari stroke na maram oiraga Jenims ke casualty da pukhalakpa nupi ama COVID-19 test tawgi result laktri haina doctor singna fajana layang bidabdagi laikidre haina imung manunggi mioi singna phongdorli Jenims ki medical superintendent Dr. KS Lokeshonadi Dr. Singhi Maikidagi hona phom thokpa hona ki haina wafam thamlakli ngasi laikidre hariba nupi adudi wangu nongyai kong mapaldagi KS yaima chahini phu mapuroiba KS Anand Kawi Hari. Thaudo adugi matangda laikhidraba nupi adugi maupa sapam Vikramjitna paumi singda hai mahaki masi asi stroke na maram oiraga haukiba tangkuma unifangi nongyai matung Jenims ta pukhalakani. Ras Medicity dagi laururaba CT scan report ki matungina operation natraga surgery tawbagi mathau tade haina Jenims ki neurosurgery amadi medicine ki doctor singna phongdoraki marak aduda anabadu covid test tawthu haidana test tawthoki ngasi ayuk khangawdana anabagi fivam lusilaki ayuk pung 10 muk taba dwaida doctor singlaktuna thoidokpa akaiba amata leite haina phongdoklamki numit yungba pung 10 thoi makhai muk taba dwaida medicine ki doctor team ama laktuna yenglambada karisu akaiba leite haina phongdoklamki adubu makhoina yenglamba matung ikan kanadana anabadu laikidabani mahaki mache laikidabadu covid test ki result laktabana maram oraga doctor sina ningthin layang bidabani hainasu Vikramjina penaba phongdokki akhoi ngarang ayu lakpadagina ngasi siba phawda makhoni yengbirakpadu ngarang adum makhoni kasu tawro haraga adum lei indijana fajana akhoi yenganingba changdo yona yengbidre ngasi nongan badagi phibum ahongba lei haibse aina khangba ngambanina ayuk nongan badagi makhoi department ani daina hanana makhoi se tanaraga yengbinaba hanana hajabadagi makhoi yengbidabdi nate adubu ahongba kasu leite kasu tawroi haidana makhoi na khumbi mafam sida layang ngamodra ngamoidra na aina hangbasu kasu tawroi dum hai ngamoido oirasu haibiu hai adu kasu tawroi dum hai Thaudo adug mari leinana Jenims ki medical superintendent Dr. KS Lokeshona Paumising da hai Jenims ki casualty da thokiba nungaitaba thaudo adu intracerebral hemorrhage haibadi brain manungda I thokpa stroke ni masigi stroke asi naha singda thokpa matamda khudong thiningai gi chang yamna wangi anaba khudimak neuro amadi medicine gi doctor singna observation tawki hona ba yabo hona ki thokiba thogdok aduda imung manunggi mioi singna pendaba lairagadi makhoina tharakpa application adugi matung ina thigatkani loinana thogdok aduda mari leinaba doctor sing mathakta thigatpa mathau tabra haibidisu yengani karigumba imung manungna postmortem tawgi apam lairabasu madugi damak authority na ayaba pigani hainasu Jenims ki MS Lokeshona makhatana phongdokki casualty da Jenims ki magi observation bed amada number 1 da ai chanupi ama leigidre maramsi magi CT scan amasung magi observation da pau pirakpada masi intracerebral hemorrhage dana brain manungda I thokpa stroke ni neurosurgery amasung medicine gi team na yenglaga observation tawduna magi henjalibra haidana tawbagi khudam fami maduna tapadi ekhoiromdagi di honaba yabagi honagi na khanjai akhoigi leikidabi imuna pendaba khotaba leitaraga su makoin tharakpa makoin hairakpa matuna akhoi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩ ngasi ayuk pung 3:30 rom taba dwaida pasoi police ki team amana ngairangbam maklangda achat og check tawda angauba machuge bolero gari ama tongduna lakpa mioi amadagi local u liter chani ga kumapan rom fagat pangam le hairi police ge phangba pawamagi matung ina yu ga konana farba mioi adudi tarin pokpi ching tabadagi ks thauba chahi kumapan apokpa ks thambal kawi mahakna tonglakpa bolero adugi registration number na MN01A G693 aini fagalaba yu amadi ks thauba kaithel manbi da leiba excise station da sinakragani hairi matam kuinadagi fibam fatana laklaba khangaboki tongan ba lambi sing PWD के official सिंह अमदी BJP मणिपुर प्रदेश के executive member खुंद्राकपम मेंजोर मंगांगना लुचिंगबा टीम अमना यंगसिनख्रे लोइना खांगबो ममांग बाजार दगी हायलबुक अमदी वांगबल ताब लंबी सेम हौख्रे लंबी सेमग मरी लेनना मेंजोर मंगांगना हाय नोंजू थागी मतमदा चतोक चसिन तौबदा खुदोंग चादब कया थेंगनरिबा असि कोकननबा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंहगी अमदी वर्क्स मिनिस्टर TS बिश्वर सिंह अनिना PWD के official थारक्तुना अथुबा मतमदा लेंगाकना सेमबा हौननबा थाजब पिरमबदगिदमक थागल फोंदोरकी Narendra Modi na luchingba center ki BJP government asina Manipura faikhat liba road project sing kumang chawshinna loisinaba akanaba miyeng changli project sing asi ki apiba matang manungda loisinaba N Birena luchingba state government asina center dagi pangba yaba mating su pangani amasung hanadagi su pangduna lakli hojik Manipura faikhat liba road project sing amadi naungna paikadaba project sing ki matangda ngasi BJP Manipuri in charge oriba Dr. Samit Patra National Spokesperson na Union Surface Transport Minister Nitin Gadkari unaduna yamna kupna khanakre masigi khanakiba asida Manipura Government of India gi makhada paikhat liba road singi progress report sing amamam ta oina puthoktan nainaki paikhat liba project sing yariba makai apiba matang manungda quality laina loisinduna miyamda sinanaba honagadabani haina khanaki masigi unakiba asi Nitin Gadkari Manipurda laktuna Imphal Jiri lambida makru thong sanga dawriba sigi mangoinana amadi Manipurda anowa project sing paikhatnaba state ki ngthomam biriana luchingba BJP led government asina pishin khraba amadi approve tawraba project sing matangdasu kupna khananai naki Kangla sagi mayada kawak khalamba chengak lokthokpagi mayukta leibasingi mathakta khongjang changsilagani haina Khwairamban Kaithel Sinfam Amadi Saktam Kanbalupki Vice President KS Mangina Fongdorgli Khwairamban Kaithel da leiba Konsavi Imagi Sanglenda Pangthokpa Tharom Amada KS Mangina hai Kangla sagi mayada kawak laklaga thamba haibasi afaba kudam natte Kangla sagi kawak lokthokpagi khongthang asi leibaki akhang ai singna tanraba matungda paikhat khibani Chief Minister N Biren asu hiram asida kupna yengsilaba matungda khongthang asi laukhibani masida kanagum makarana social media da lana paukthoknaba honabiginu hainasu KS Mangina makhataki haukiba June 19 da Kangla gi mayada kawakhalama chai lauthokkiba du maichong ningsing lup amadi lairembi sinthaluk ki maikidagi thagat phongdorli Kurai ahongai da pangthokpa paumi singa unaba amada maichong ningsing lup ki advisor KS Rajen hai matam sangna Kangla gi mayada kawak khanduna lairam adu Manipur Chief Minister N Biren gi liching makhada haukiba June 19 da lauthokkiba asi aikoi pumnamakki laibuk fabani hojikti lamdam asi ing tappa yaifaba lamdam amma oiragani jiba mada mayada karibum potsa ma leiga awabo lokthokna singum balaiba miyam gi yai phana binamta dawgira pasda masi koi larimis maichong sing lo bang larimis sinthalo ki jum imagi jumba sobol medicine le sida pangtrok saba press ki ne asida mangkai legana singumba honorable and brain simona anana lokfok kidna leba miyam yai phana binamta
ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯈꯟꯅꯤꯖꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏꯆꯧ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯁꯤꯟꯊꯥꯂꯨꯞꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯤꯅꯥ ꯂꯩꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯔꯨꯄꯥꯕꯇꯤꯅ ꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯪꯂꯥꯁꯥꯒꯤ ꯀꯋꯥ ꯈꯂꯝꯕ ꯆꯩꯉꯥꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ तुलिहल जिला परिषद की मेंबर्स बीजेपी मणिपुर प्रदेश के स्टेट सेक्रेटरी कोंगबम इनाउचा देवी की मियेंग मखादा तुलिहल जिला परिषद की मनुंग चन लेबा पोइरई तोंग तांकुल विलेज दा मास कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम अमा पांगथोक्रे पोइरई तोंग तांकुल विलेज की कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा वैक्सीनेशन प्रोग्राम अदु के इनाउचा देवी ना हकथेंगना चतुन यंगसिनकी लोइनना वैक्सीनेशन कापा लाक्लिबा मियामदा माकी माइकेदगी फेस मास्क हैंड सैनिटाइजर अमसुंग पैरासिटामोल टैबलेट न चिंबसु यंथोकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम अदुग मरी लेनना के इनाउचाना हाई कोविड-19 लेतब लेकाई लमदम अमा ओहेंचे हाइरबदी अइखोइ मियाम पुनमक कोविड वैक्सीन कापथोक्तुना इसा फना लेनब होनामिनसी अमदी लेंगाकना पीरिबा एसओपी गाकना चटमिनसी हाइनसु के इनाउचा देवीना अपील तौखी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा थोंजू असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा मिरेप ओइगनी हाइना थौरांगलिबा सेराम निकेना एसीएस की मनुंग चन लेबा इसिंग अवाब मायोक्नरिबा लबुकसिंगदा इसिंग चिंचिनबगी थबक पाइखटपा होक्रे इसिंग चिंबगी थबक अदु सेराम निकेन मियंग मखादा बासिखोंग खागिपटकी लौकोन निंगोंबम कितना पानुंगी लौकोन न चिंबसिंगदा इसिंग चिंचिनकी इसिंग चिंचिनबा अदुदा बासिखोंग कागी पत की लौ परी चनीरोम लेबा लौफम सिंगदा वाटर पंप पाइप अमदी थाव न चिंबा लौमी सिंगदा पिखी निंगोम थोंग कितना पानुंगी लौमी सिंगदना वाटर पंप सेट अमा पाइप अमदी थाव पिखी इसिंग अवाब मायोक्नरिबा थोंजू एसिगी मनुंग चन लेबा लबुक सिंगदा इसिंग चिंचिनबगे पाइखटलिबा थबक असिगी मरी लेनना सेराम निकेन हाई हौजिक हौजिक पाइखटलिबा लबुकता इसिंग चिंचिनबगी थबक असि मखा ताना साथखिगनी उचेकोनगी तोंगान तोंगानबा लौफमदा इसिंग मरांग कायना पिननबा RI pump sing asi mapung fana chalai na bohonari thongju esigi manung dalaiba longmi singna ising ya awaba lairagadi chingnadana pau pibiro haina su seram nikena makha taki COVID-19 laina lai chate ngak thukna ba laingak na piri bachana kanglon sing ngak na chatna ba Chandel police station ge OC Ponsangam Suresh Kumar na luchingba team amana Japho bazar gi dukan sing da chatuna awareness speaker awareness people के थरम मधु चैनल डिस्ट्रिक्ट के SP लौरिमम देवेन के मियंग मखादा OCP सुरेश कुमार ने पांगथोखिबनी awareness people अदुदा जाफो बाजार बोर्ड अथॉरिटी के चेयरमैन HL लोचन अनालना लुचिंगबा बाजार बोर्ड के मिहुचिंगसु सरुक याखि कोविड लाइसिन नबा लाइंगाकना लौखलकबा सेक्शन थौरांगी मनुंग चन्ना कोविड की चना कांगलोन ngaktab म्यूसिंग पुलिस ना फादन फाइन थेन बगी थबक ngasi su makha tana chathari ngasi chathaki ba पुलिस की ड्राइव ता कोविड की चना कांगलोन ngaktab म्योय चनी ग सुपना ओम पुलिस ना फादन फाइन थेन की तुंगदा म्योसिंग अदु वार्निंग पिरब मतुंगदा थादोकी ngasi पुलिस की ड्राइव अदुदा फाइन ओने लुपा लिसिंग हुंफु मंगा गा चाट्रु खोंगत पंगम की हाइरी मखाताना कोविड की चना कांगलोन ngaktab थेंगरबदी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के मखादा अकनब एक्शन लौगनी हाइना इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑपरेशन ई पिरो कुमार सिंहना थादोप चेरोल असिना मखातारी थासिगी कुनमाथोइदगी हौकिबा मोबाइल वैक्सीनेशन के ड्राइव मखाताना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के तोंगान तोंगान मफम सिंगदा चथकिगनी ड्राइव असिगिदमा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सैंपलिंग टीम अमसु सेमख्रा हाइनी वैक्सीनेशन कापकदब सिंगना मसा मसागी वैक्सीनेशन मफमदा अयुक पुंग 13 मखाइदा SOP ngakna leinana bakhangalakli ड्राइव अदुदा जिला परिषद प्रधान ग्राम पंचायत अमदी लेकाई क्लब सिंगना मतेंग पांगनबा SDO प्रोमपाना अपील तौरकली हेडक्वार्टर्स 22 सेक्टर असम राइफल्स अमदी IGAR इसके मियंग मखादा असम राइफल्स के नोने बटालियन ना नोने डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना नुंगबादा ngasi चाना थकनबगी पोलम सिंग यंथोखरे फिट इंडिया मूवमेंट अमदी खेलो इंडिया कैंपेन प्रमोट तौबु ओइना नोने असम राइफल्स नसिंदुना छाना खोनबगी पोलम सिंग अदु नुंगबागी वुमेन सोसाइटी अमदी यूथ एसोसिएशन दा कोविड-19 की SOP ngangna खुसिना की हाइरी
National Policy Oiriba Teresuba UGCP Amadi Regulation 2018 gi order asi June kuntra fawgi manungda thoktragadi lengaki college singi online class amadi examination July amadagi leplagani haiba ware adu ahongba leitre haina Federation of Government College Teacher Association FEGOKTAN Manipur Hairi FEGOKTA gi Media and Publicity Committee convener Thadrokpa Cherol Amana Hai July amadagi Tolakba Afafataki Daita Kudimak Education Minister na Luchingba Higher Education Department na Logadabni Hai Gerald Aduna Makhatara Duna Hai Taruk Shuba Nakpigani 6 March 2021 MOU Matung Ina Tare Shuba UGC Pegi case payment asi Lakliba July Dagi Haugadabani Aduna Tasi Kuntragi Mamang order Tokadabni Hai 2nd November 2019 Nage Fegoktana Mangara Kongjing Changsing Traba Amadi State Kevin Ena Marirak Warep Lauduna Laikraba 2017 dagi Lairakliba UGC ge National Policy asi Manipura Housing Fawa Chana Handana Lairakpa asi Penab Fongroli District Administration Tengnopal District Imiang Makada More Hill Tribal Council ge office ta ngasi mass vaccination gi program ma pangthokre vaccination gi program atu da Hill Tribal Council ge makada laiba unit tarani thoi ge mioi chahum mu covid vaccine ka thoki thoram atu da more ge edishi kaisham jadumani singh SDO Irengbam Dinesh Kumar Singh Tengnopal District ge Chief Medical Officer Dr. Lamkhoning Haukip amadi More Primary Health Center ge Medical Officer Khangembam Santi Kumar Singh su saruk yaki Wabagai Assembly Constituency ki Manung Chanba Kaksing Phoksupat Mandopta ngasi COVID-19 ge mass vaccination ki kem ama pangthokre mass vaccination ki kem adu Wabagai AC ki MLA Muhammad Fazur Rahim ki miang makhada Kaksing Turel Wang ma COVID task force amadi Kaksing Phoksupat COVID task force anina lenga ki hakshel loisang galoinana sinkibani asiki vaccine kapthok ki thoramadu da MLA masamuksu COVID vaccine kapthokki loinana COVID leina dagi ngakthoknaba vaccine choidana kapthokpiu haina Wabagai AC ki miam da MLA na appeal tauki ai Wabagai kendra gi leiriba praja punamak ai isana na haujarabne kappa khoi mayam su masigi leina asina kana gumba singda tonga sadokpadagi praja mayam se hida kapala ai haina kina badagi hida kappa ai si ayamba tholapte masi tawbiganu thaja biganu tonga haktani khoi mayam masi kakminaraga lakadori ba hojik ahum suba covid part 3 na simyam so haina ba dum ko bitu la ni haidana so koi mayam ngang dare asi lak tingai mamang sida koi lai ba kendri praja punamak koi hida ka pasi lo sinana ba koi hot na si haiwa ai kendri praja sing dai na ai apin tamjeri Senapati ki Kaibul Kulenda Laiba Yaivilen Children Home da Chana Thaknabagi hand sanitizer face mask na chingba nomagi changdaba yadraba polam sing Bangalore Manipur Students Association BMHA na yanthokre hairi BMHA gi Media and Publicity Secretary NK Wangkem na thadrokpo cherol amana hai COVID laichat kamari leinana children home orphan old age home na chingba singda tengbang polam yanmagi gi thorom asi ahan face ko saruk ama oina pangthokpani hairi COVID-19 dagi ngakthoknaba amata ngaraba pambaidi COVID vaccine kapthokpani maram aduna vaccine kapa yaraba mioi kudingmak vaccine kapthokpiu haina Imphal East ki Deputy Commissioner Kumanthem Dainana appeal tarukli Chief Medical Officer ga kusam naduna Imphal East ki District Administration na sinduna Imphal East ki constituency kudingmakta vaccination ge program asi mapung fana chathari amadi makhata na chathana thorang tawri Pharmacy, workshop, amadi dukan phambasingna makoi gi dukan singda vaccination certificate thet kadabani amadi police natraga district administration na hanglakpa matamda utkadabani hairi karigumba vaccination certificate puthoroktrabadi dukan adu thingjangani hainasu Imphal East district ki deputy commissioner na thadrokpo chero sina makha tarakli additional director education Hills section ki makhada leiba staff singna lakliba July ani ki mamangda masa gi vaccination certificate thazilna bhairi certificate adu hard copy oina additional director education Hill station ki office ta natraga soft copy oina office ki email da natraga WhatsApp number da thazilna basu additional director education Hill station Saiming Thang Lenthang na hairi
Sugunu Assembly constituency ki manung channel laiba kaksing kunauda COVID-19 laichet amaram oiraga containment zone da laikraba imung kunma thoida social worker M Bino na nomu gi changdaba yadraba polamsing mating pangkre mioiba khunaida landarak liba laichet asi aikoi puna amatoina lebina duna are leita tatok tasin tawminana ba matam oire COVID-19 na awa chaitheng nangalaba Mioi sing kharadang oirabasu safananaba mating pangmani hainasu MBN ona phungdokki Khangabo Assembly constituency gi manung chana laiba athokpam maikha lekai gi praja singna thengnariba ising awaba si kharada oirabasu koknanaba haiduna constituency asigi MLA Surjakumar Okramna water tanker thaduna ising phangankre ising gi awaba nanglaba constituency asigi atopa mafam singdasu MLA Surjakumar nasu ising yenbagi thabak asi sathaki gane hairi Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem na piba class 11 exam gi NV card pairaba mahirui sing class 12 promotion pinaba Kosem order ma thokre order adugi matung ina mari leinaba institution sing gi principal sing amadi head sing na class 11 gi devolution sheet ki format July ani dagi council web portal www.kosem.nic.in dagi download tawba yagani natraga council gi secretary gi office dagi tabulation gi sheet asi lawrba yagani mention laba tabulation sheet adu July 13 faw gi manungda attendance sheet ka loinana council da pisala kadamni hainasu order asina makhatana khangalakli Tara marirak suba disturbance free education zone demand de lakleba July 5 dagi Democratic Students Alliance of Manipur desamna pangthuklagani demand di thorum asing mari lena state level open painting competition amasu pangthokadoriba competition asigi thimna impact of COVID-19 on education and challenge in teaching learning process haivani saruk yaning basingna July 3 fawgi manungda email address desam02@gmail.com natraga WhatsApp number 7005055378 ta ek palai adu tharaknaba desam education and academic affairs secretary na khangalakli Khetragaon SC gi MLA Nakum Indrajit ki lamjing makhada Imphal East ki chief medical officer gi staff singa loinana ngasi ISWC kongbagi staff worker asa worker amasung WYLCO kongbagi members singa puna COVID-19 vaccination kapthokre Kaksing Higher Secondary School da hangliba COVID Care Center da KKCL ge thomi singna ngasi lamtu sengdokre ngasi gi lamtu sengdokgi thoromadu COVID Care Center asigi in charge Dr. Morangthem Arunchu saruk yaki Dr. Morangthem Arun Singh amadi KKCL ge thomi singna COVID ki chana kanglon ngakpada natana akoibagi fivam su luna na thambiu haina miyamda appeal tawki Khetragaon Assembly constituency ge Manung channel leba kaikhu kabuigi yumthung chamaga yankai mari romda constituency asige mirep oina thorakadoriba Sheikh Nur Hassan chana thaknaba polam sing yanthokre tengwang polam yanthokkiba adu kaikhu COVID-19 task force ka khusamnaraga pangthokkibani tengwang polam yanthokkiba adu mari leinana kaikhu kabui khulgi COVID-19 task force ke volunteer singda shell gi mating su palam ke hari Malem pumbada thengnariba COVID-19 ge laichet asidagi ngakthoknaba achamba cheksin thorang ahumkhak ngakna chatpinaba MAMITv ge maikaidagi ningsingjari madudi yumdagi hek chathokpaga face mask upiu mi amaga gi marakta foot taruk ki arapa thambiu mai meat amadi khut cha toina hamdoktuna laichet asidagi kananaba miyam puna honaminasi hojik sanabagi pawda UEFA na sinduna Europe ki lebak taramatoi de chathariba Euro 2020 ge round of 16 ge manga suba match ta Spain na Croatia bo maithibo pikre round of 16 asigi taruk suba match na Switzerland na quarter final changkre France na lehore Copenhagen da ngarang sanakiba match atuda Spain na Croatia bo gol manga ahumna maithibo piki Spain gi Pedri na kunchuba minute soibda gi chankiba on goal na Croatia gi ahan goal oiki match adugi kunchagani panchuba minute Pablo Saraviana Spain gi ahan goal chanduna ahan ba half loibda Spain amdi Croatia goal manana lehenki apiba matam minute maudra loiva fawda
टीम अनीमकना अहम गोल अनी हापचिंदुना गोल अहुम द लेनकी पुंखाई अमगी एक्स्ट्रा टाइम हापतुना मैच मखा सानाहनकी मदुदा स्पेन क्रोएशिया गोल मंगा अहुम द माइथिबा पीकी बुचारेस्टता ngasi ayuk sanakiba round of 16 gi match amadana Switzerland na France bu tie break ta goal 9-3 ta maithiba piramle match adugi apiba matamda min maudra sananaba loibada France amadi Switzerland goal ahum manana leinaki extra time haptuna sanahanbada su team animak na ahenba goal chanduna thoiba ngamnakide tie break ta penalty mangarak kaunatuna team ani gi maraiba lepataki Switzerland gi oina Mario Fabian, Manuel, Ruben, amadi Edmir na makoy mangana penalty kawda amata soikide loinamak goal chanki France ki oina Paul, Olivier, Marcus amadi Presnel makoy mari ring goal loina chanba ngamki adubo France ki star player Kylian Mbappe na penalty kawda goal chanba ngamkide CONMEBOL na sinduna Brazil zathariba Copa America 2021 ki ngasi ayung match singda Uruguay amadi Argentina mai pakre Rio da sanakiba match aduda Uruguay na Paraguay bu goal amasino da thoikre match adugi kunma shuba minute jersey number 21 Edison Cavani na Uruguay gi mai pakge naitong goal adu chanki Kuyavada sanakiba atopa match amadana Argentina na Bolivia bu goal mari amada maithiba pikre match hauba ikuidana taruk shuba minute jersey number 24 Alejandro Gomez na Argentina ki goal account hangdoki Argentina ki star player Lionel Messi na match ki control du shuba minute amadi ni phugani to shuba minute goal ani chanduna ahan ba half loibada Argentina na goal ahum sinoda mangjil thaki ani shuba half ki humpu shuba minute jersey number 16 Irwin Saavedra na Bolivia ki goal amaka handoki match adugi humpu manga shuba minute jersey number 22 Lautaro Martinez na goal amaga chanduna Argentina gi apunba goal mari shon ki loisalakpada maruiba paw amona pizari National Highway number 2 ki lambi shamda sokpa imungsingda confederation piragani haina Works Minister TS Bisorsina phongdokre Manipur ki Chief Minister na sangaramba Thawal District ki hospital ki ICU bed tarang asi fawba mathau taw na leiri haina Khangabo Assembly constituency ki MLA Os Surj Kumar Phongdo Rida apun mamiwe ising mangaga yangkai mathau COVID test taw buda miwe chatre ka marpu positive oire laina asina maram oiraga miwe taraga mathoi lekidre miwe chamri ga marpu ni pana naba faduna disas tawkre Matang asida MAMITv Prime Time News loisinjare Manipur thoklewi ipau singdamak MAMITv bu miyeng taduna leibiu Ay,